Kebasat lang along letter po chapalong pen Robinson Hanse bathalang so talong si cleared up keman. Scientific so po West Karbi ang longapan nong mekewan. Hojai district don ki bostia rong athari Kebasat lang along phan ner kep kebra sir kep su sepen kyun. Hojai Karbi lochorlia song atum karchodam. Chokiola moikro rong pen sarthi tokbia rong angbong kiliput Karbi langsor at hak dolong kaweya jok parai harai ka check up han katora. Kardom Karbi pranta malong pen nili birda thanbang semi Monica milikpi nom birda ton pen arjoitha. Baithalang so athari Robinson Hanse Kebasat lang along letter pho lapen phan nerkep kebra ke thom chepalong si West Karbi ang long aphan kimesena birta pajirpon alang lihenlo baithalang so center ang bong satlang kimenaya athari. Boy det duk det pusitame ning hanglo te kiunia sonabe baithalang so athari Robinson Hanse Kebasat lang along letter phopen phan nerkep kebra ke thom chepalong sila so alam ahok pachekok ponlo alang liasar bura kachong tat pensi hemrit kaboche lapen kachong tat atangka pensi somar phanta lokapa charli asar bura kachepaduk ason Robinson ta kachepaduk si West Karbi long baithalang so atalo mangbo satlang kemi clear rapason manglo Robinson sign sangdeng kacharli GC aning ke hang bonta akhiadat kaweya jo apia potung ta koson si kapacharli thekpo mapusi ningri rinti sadlang ke meya birta karjulong pen Jetisma yuwa sangha atum Robinson ahem pale damsi rongali bihu katalona phi ahin kedo suri pho tangka kerap pajirdam কি পাস কৰিলা পাঁচ মিলিয়ন 5টা লিটাৰ পাছ হৈছে আৰু তুমি নেক্সট কি পঢ়িম বুলি ভাবিছা আমি পাৰিলে সায়েন্সতে পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া যেহেতু মানে কমাৰ্চে পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ যিমান সময় পায় মানে পঢ়াৰ কাৰণে সময় লাও 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা এইটো ডেইলি পঢ়িলোঁ টিউচন কিবা কৰিছিলা নেকি কৰিছোঁ অংক বিজ্ঞান আৰু গ্ৰামাৰ কৰিছোঁ তুমি যে এই পৰীক্ষাটোত ইমান প্ৰথমতে মা দেউতাকে যিটো পঢ়া শুনাৰ কাৰণে উৎসাহ দিছে তাৰ বাবে তাৰ আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও যথেষ্ট সহায় কৰিছে তাৰ ফলতে এয়া ফলাফল পাইছোঁ বুলি আশা কৰিছোঁ নেক্সট তুমি কি পঢ়িবা এতিয়ালৈকে ভবা নাই ঠিক আছে Sangha abang photum Robinson ke mangason bachekok lonang pusiar nama phan hirjume hangpi আমাৰ যেটো বৈঠাংশ চৰাইহাগী গাঁৱৰ যেটো জ্যোতিষমান যুৱ সংঘ আছে আমি এই যুৱ সংঘৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আমি আজি কিছুদিনৰ আগতে বিহু এটা অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ সেই অনুষ্ঠানটো কৰাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি ধন ৰাহি হ'ল সেই ধনৰে আমি ভাবিছোঁ এটা মহৎ কাম এটা কৰোঁ খুব ডাঙৰ কাম নহ'লেও আমি ভাবিলোঁ আমাৰ যিজন কৃতিমান ছাত্ৰ তেখেতক যদি আমি আৰ্থিকভাৱে কিছু সাহায্য আগবঢ়াব পাৰোঁ তেওঁৰ নিশ্চয় ভৱিষ্যত জীৱনটো উজ্জ্বল হ'ব সেই আশা কৰি আমি আজি তেওঁৰ গৃহলৈ আহিলোঁ আৰু আমি সমূহ জ্যোতিষমান যুৱ সংঘৰ সমূহ সদস্য আহি পেলাই তেওঁক এটা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল জীৱন কামনা কৰিছোঁ আৰু যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ নিজাকৈ কিছু তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু তেওঁ যিটো উচ্চতৰ যিটো শিক্ষা জীৱন তেওঁ ভৱিষ্যতৰ যিটো শিক্ষা জীৱন সেয়া যাতে আৰু তেওঁ অধিক সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে তাৰ আশা কৰি আমি আজি ৰবিচন হানছে যিজন কীৰ্তি ছাত্ৰ তেওঁ আমি এটা তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে আমাৰ বৈঠাংশ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যিটো মেট্ৰিকৰ যিটো চেণ্টাৰ আছে HSLC যিটো চেণ্টাৰ আজিলৈকে ইয়াত যিমানবোৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল এই আটাইবোৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত তেওঁ আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছে গতিকে তেওঁ এই চেণ্টাৰটোৰ তেওঁ ৰিজাল্ট ব্ৰেক কৰিছে সেইবাবে তেওঁক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ Hojai don ki bosia rong athari bisaning hi aphan Kebasat lang along phan nerkep kebra sirkep sosepen sadlang kiun langdam si Hojai Karbi locharlia song atum aru krener kep ani archodam pusinil tuma pherangke katnu salong birtang pale Hojai district don ki bosia rong maker sorot singing hi lapen charni rong pharpia so po bisaning hi kep mate HSLC sadlang tokdun si phan nerkep kebra sirkep sosepen sadlang chipaundun alang lipang rompet Harop hora thongkebra pho chapalong dun bisaning hi kep satlang kemi abirda arjulong pen hojai Karbi locharlia song atum ahem pale damsi alang liphan archo damsi akai ki meji aphan arna mahir jume pajirdam
Nilip MSC constituency kapar loangkang chokihola moikro rong pen sarthi tok bia rong angbong Karbi lang so roy kedo kokpen para hara ka chekap jia phan dolong ka wea jok rada tum katora ka chetong na puthak pherang kepen aruni bhai kriner kep arni birtang pale Chokiola moikro rong pen sarthi tok bia rong angbong Karbi lang so roy kliputa jok para hara ka chekap jia phan rong arada tum angbong ka cherap chitu si cheka dolong kikim keranga saikedeng Parong niarong angbong kiliput alang roya thak kithir theba dolong ave pulote larong niarong arat pen anparta pregjama dimpen ang kahumri jia tumsitame nona teng pulote katora chetong nang kokpo lasi prabjin pen Karbiang Thomas Council pen kithir theba dolong kikim kerang PGF han Nilip Student and Youth Council Coordination ahin pen kachuningri pado non molong so porpan birta moin toponik Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 936520712. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
dihena mo bhi puthot birta lomang thiglo Dilai Police Station ka parlo angkang aruni bai kre truck sierni ani gangsang por phai plia por malom ihum LP truck MN 018915 Guwahati pen Dimapur nat ke damahut National Highway 36 kachelenga tower Dilai Cement Factory adungalo chapar le phit pusi pherang ke ananterang pen birtang pale Tower piang bongchi tim chira long truck kache phar le pen ke parpan peda jok nat kacheleng ke ong dunga truck bus hai hui cheleng une dedlo Dilai Police atum adima long pali dundo sita kang thurjia phanawar sai ka veda jok ani gangsam por phai truck sia poranta tower khang pringlang laso truck kachin koi lagi tower khaino par pig penal jok lo pusi hada adunga ra ki do tum pen pachini lapen jongsi laso tower selam lelang pulote aprang anso se kari motor kachin koi jilangsi angring dolang kachin koi hut truck driver lapen handyman atum kopai ke meben thang thelang pusi pachini Swachh Bharat Abhiyan kacheta opor huranjang lang sopen lahori jana hawar malom ang tan pen kewanga truck atum keter care kewar tekang chimit me law and order lapen prek jama song atum lahai ke khang dun jia phan ke matha dun de birta aruni pai kre truck siar ni pherang ke ananterang pen birtang pade Andhra Pradesh pen lao ke wana truck mokha Dimapur pason dampola pen keter ke era mokha ke Karbi ang long mate lahori jan khatkati bogajan lapen hanjang lang so hawar malom si to wara ko along aketer ke war kang titi Laso jok aketer ke war kang pen kamen thu kamen uyang nim kake ta to war ka cheleng atum ingnim nang bom pen si chechak nang lo aruni pai kre troxi ada bapor inod bahini kama thame sena korte atum methanga sai kache dam bom hor hanjang lang so along Andhra Pradesh pen Dimapuran lang o ke thonda ma truck Dimapur pen nanga chiru ithu hut hidia jo along aketer mate ki thuki we hormu ke war bom hut thekdun long si than pare dun pen puthot bache ponthulo lason jongsi anutina korte NGO hamphang asong lapen Law and order atum da than pare duna sonte pinyani la soha war intelligent pensi dojia potlo kiune ajara son tawe chelang pet pen kham ke dunte longri arlo intelligent pen dolong po kadi pulote Swachh Bharat Abhiyan amen pen thang ta lia vedensi nangman deji la so puthang mane nili sitame ene chondat abar saidu sitame nili don school mithang duty chidambo mahu to war long lahai tum kiter konat ni pen Andhra Pradesh pen agari kiter Dimapur Nagaland lang ok nanga supply fan siki bang pulo tami alang litum ladak ni litum tambo mo lang tum lahai kiter ki warkang bun ki warkang lasi lahai lam thi liputang te ili tami theglong lok pen amat sangkok pen selang litum phan pachihum toy lasi labang son akam pulo tang te litum adim amasi lason kiter ki war adim jeplang det pu matha pen sinili tami men tu pene arlen un bom pini arni si laso abang theglong dun lok sinili la litum phanon pachihum bom lasi lason thak thak ke ilitum anutin Karbi arat tunan sitame ba ladak asu le putang te madu sitame lah son theglong le putang te la ki claim ke nang sot athege ibang chingrum pet pen anutin sitame ba government atum sitame claim la bunia kambang ke theglong de kambang ke ilitum rat pen sitame ki claim nang jiba ke nang sot kusili mata si ini ga bang so kam sayang de ni la tu pan pachik claim bob la sirat tumanta la son na hok sitame ki ter ke ba theglong le putang te ala ilitum mithang ma si theglong lok tang te kutlu nang ji kusini anutin arat panda tuning Karbi Prime Time Mangela Ponsington Paniglo, Domethak me Kurbang Thu.